дар охири нишасти матбуотӣ Алмосбек Отамбоев аз президентияш ибрози қаноат кард. назарсанҷиҳо масалан омори гелаб ҳам нишон медад ки 82 ё 84% аҳолӣ аз ман пуштибонӣ мекунад, яъне метавон гуфт ки корам бад набуд. хабарнигори тоҷик қабул надорад ки саҳнаи баҳсбарангези намоишномаи нахуд ки ман нестам мояи тарбиявӣ дорад. ман дидам ки як кӯдаке ки ин саҳнаро тамошо мекард чашмонашро дошт. масъулини вазорати адлияи Тоҷикистон мегӯянд ки Кумитаи Имоми Хумайнӣ як ниҳоди хайрияи Эрон то 5 соли оянда ҳаққи фаъолият дар ҳудуди кишварон надорад. Ба ин нуқта рӯзи чоршанбеи 26 июл зимни нишасти хабарӣ ишора шуд. бо қарори суд фаъолияти ин кумита дар ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда шудааст ва мутобиқ ба талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон баъди бо қарори суд қатъ карда шудан ин гуна ташкилот бо ҳамин ном ва бо ҳамин шакли фаъолият дар муҳлати 5 сол таъсис ёфта наметавонад. мақомоти тоҷик тобистони соли гузашта гуфтанд ки фаъолияти Кумитаи Имоми Имом Хумайнӣ бинобар риоя накардани қонунҳои Тоҷикистон қатъ шудааст. Кумитаи Имоми Имом Хумайнӣ аз соли 1996 ба фаъолиятҳои хайрия дар ин кишвар шурӯъ кард. дар давоми 2 соли ахир аксар сохторҳои марбут ба ҷумҳурии исломии Эрон аз ҷумла ширкатҳои тиҷоратӣ дар душанбе баста шуданд ки ба қавли шориҳон ба сардшавии муносибати ду кишвар иртибот дорад. рӯзи 26 июл манобеи мӯътамад аз додситонии суғд хабар доданд ки Фирӯз Хайрзода собиқи ёвари додситони нояб Бобоҷон Ғафуров бинобар он ки шаҳрвандии Русияро дошт аз кор дар ин ниҳод ронда шуд. аз додситонии вилояти суғд нахостанд ҷузъиёти бештари ин қазияро шарҳ диҳанд. тамос гирифтан бо худи Фирӯз Хайрзода ба мо даст надод то ки ҳақиқати аз кори додситонӣ барканор шуданашро аз забони худи ӯ шунавем. аз аввали соли ҷорӣ мутобиқи қонуни ислоҳшудаи Тоҷикистон дар бораи хидмати давлатӣ мансабдорон дигар ҳаққи доштани ду шаҳрвандиро надоранд. моҳимаи имсол додситони шаҳри Сарафшан низ барои мошинсавор ба дарс рафтани писараш ва доштани шаҳрвандии Русия аз мақомаш барканор шуда буд. муҳокимаи падари Фирӯз Хайрзода Давлатбек Хайрзода муовини собиқи оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон дар миёни 9 мансабдори дигари ин ниҳод ва 3 мақоми хадамоти гумруку додситонӣ дар додгоҳи олӣ аз ҳафтаи гузашта давом дорад. рӯзи 24 июл ҳамзамон бо ҷашни 60-солагии Шавкат Мирзиёев дар Ӯзбекистон шабакаи шабонарӯзии иттилоотӣ фаъол шуд. Шавкат Мирзиёев баъди марги президенти худкома Ислом Каримов дар моҳи сентябри соли 2016 барои берун овардани Ӯзбекистони серҷамъият ки солҳо дар инзиво буд баъзе гомҳои дигарро низ пиёда кард. оё дар Ӯзбекистон воқеан ҳам марҳилаи нави озодбаёнӣ оғоз мешавад ё танҳо амри тасодуф аст? дар ин бора ман бо шореҳи бахши узбекии радиои озодӣ Сироҷдини Ислом суҳбат кардам. хуш омадед ба барномаи мо. бубинед, танҳо дар як моҳи ахир Шавкат Мирзиёев чанд иқдоми ба истилоҳ ғайриоддиро пеш гирифт, аз ҷумла барои дубора фаъол шудани расонаи байналмилалии BBC ва ҳамчунин баргузории намоишномаи дигарандеши ӯзбек дар Ӯзбекистон иҷозат дод ва акнун як шабакаи 24 соатаро низ бароҳ андохт. این همه تشبسات چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این را چگونه شرح می‌دهند؟ می‌دانید شوکت میرزیوف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب می‌داند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت میرزیوف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده ایستاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحه‌های اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده ایستاده است و تشبث را نشان داده میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چه خیر که باشد همین خیل نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیویف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد. البته این گونه حرفها هست. بعضی حتی میگن که یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیویف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند، در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیویف مجبور میکند که سیاستمداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک به اصطلاح زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پیرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است. صحبت مفصل با سیروژینی اسلام را میتوانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف تازه سر قدرت آمده و سیاست نرم را به راه میماند، المازبек отамбоев رئیس جمهوری قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانون‌های قرغیزستان پرزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بنابراین المازبек отамбоев حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیر ماه امسال برگزار می شود پیشبری کند. تفصیلات این نشست و نظر отамбоев را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می‌بینیم. المازبек отамбоев روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پرزیدنتی برگزار کرد. المازبек отамбоев خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیطی غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می رسد. این 6 سال خیلی طولانی و گاها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد. отамбоев 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است. آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلپ هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود. انتخابات پرزیدنتی در قرغیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون отамбоев برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مرس سریف سیاستشناس قرغیز برد отамбоев را در آن می‌بیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی‌سروسامانی‌های سیاسی پایین می‌برد. مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموما تا به حال فساد از عامل‌های اساسی باقی میماند که برای رشد کشور مانع ایجاد میکند. به قبل این سیاستمدار در دوران отамбоев قرغیزستان به کشوری آزاد و دموکراتی در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می آورد. حالا کسی نمیتواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با отамбоев وابستگی دارد. отамбоев سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتونبایوا را عوض نمود. از نگاه والری ساکن 62 ساله بیشکک زندگی در قرغیزستان به سوی مثبت تغییر کرد. حال حاضر من یگان نفری جایگزین را نمی بینم. قرغیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمان نشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرغیزستان отамбоев از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاستشناسان حدس میزنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیر ماه سال گذشته به طور نظر است تقویت یافت.
бармегардем ба Тоҷикистон. Як намоишномаи шогирдони навраси театри Маяковский дар Тоҷикистон баҳсу ҳангомаҳои зиёде барангехт. Бархе аз тамошобинон аз он интиқод намуданд, ки намоишнома саҳнаҳои ҷанҷолбарангезро пешниҳоди наврасон мекунад, ки барои як ҷомеаи суннатии тоҷик қобили қабул нест. Аммо ҳунармандони театр баръакс ин тамошобинонро дар бардошти нодурусти саҳна айбдор месозанд. Сарангези Наврӯз шоҳ мавзӯъро таҳлил кард. ҳунармандони театри Маяковский мегӯянд, бардошти бархеҳо аз намоишномаи наход ки ман нестам дуруст нест ва ҳадафи онҳо ҳаргиз тарғиби фаҳшу шаҳват дар байни наврасону кӯдакон набуд. намоишномаи мазкур аз ҷониби ҳунармандони навраси студияи назди театри Маяковский рӯи саҳна омад ва ахиран муҳтавои он аз сӯи бархе аз тамошобинон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди интиқоди шадид қарор гирифт. ин гурӯҳ ҳам аз ҳамоғӯш шудани ду ҳунарманди мактабхон дар намоишнома ва ҳам ишқи як наврас ба зани бузургтар аз худ эрод мегиранд. мардум бубинанду бигӯянд ки дар кӯча бо одами бегонае ки саратра як бор сила карду 10 сомон дод, ман дугонаи холат мешавам, биёравем, яъне набояд бовар карду набояд бараванд. яъне панд ин аст, на он аст ки 16 сола рафту бо он зани 25 солае ки бомж асту ахлоқаш бад асту ҳамхобагӣ кард. На ин аст панд. намоишномаи наход ки ман нестам сарнавишти писараки 16 солаеро ҳикоят мекунад, ки ҳамеша аз модараш таҳқир мешунавад ва аз ӯ ноқисулақл ном мебаранд. муносибати носолими волидон сабаб мешавад, ки ӯ пайваста аз хона фирор мекунад. курта надоштани писарбача, яъне он зани авбош куртаашро мекашад ва ба қатл мерасонад. яъне кашидани курта ба таври забони театрӣ рамзӣ агар гӯем зиндагиашро аз танаш мегираду бачаро мекушад. фирӯза абдувалиқизӣ ҳунарманди ҷавон дар намоишномаи наход ки ман нестам нақши модари писаракро иҷро кардааст. ба мон ягон нафар на аз тарафи модар, на аз тарафи хоҳар, на аз тарафи одами бегона гуфтам ки меҳмон омадагӣ буд, ягон сухане дар бораи фаҳш ё ин маъно набуд. ба мо гулҳо қад табрик кардан, ба мо гуфтанд ки мо ба шумо боварӣ дорем. намоишномаи наход ки ман нестам барои шашумин ҷашнвораи байналмилалии театри ҷавонон нигоҳи нав аз сӯи ҳунарманди ҷавони театри Маяковский Тереза Заурбекова ба саҳна гузошта шуд ва ба гуфтаи ҳунармандони театр танҳо як бор дар рӯзи ҷашнвора пешниҳоди тамошобинон гардид. аммо соҳибёри толиб хабарнигори тоҷик ва яке аз фаъолони фейсбук яксҳое аз намоишномаро дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузошта дар матлабе аз масъулини театр интиқод кардааст. мегӯяд саҳнаҳои шаҳватбарангезро ба кӯдакон намоиш доданд. ду кӯдак писарак ва духтарак ки онҳо мактабхон ҳастанд ҳамоғӯши ҳам мешаванд ва духтарак либосҳои писаракро аз танаш бадар мекунад ва ӯро маҳз мекашад. ва ман дидам ки як кӯдаке ки ин саҳнаро тамошо мекард чашмонашро дошт. бархе аз ҳунармандони тоҷик ҳам аз саҳнаҳои бози намоишномаи наход ки ман нестам танқид кардаанд. аммо абдумумин шарифов ҳунарманди театри ҷавонон ки спектаклро дар ҷашнвораи нигоҳи нав тамошо кардааст аз чунин бархурд бо кори шогирдонаву таҷрибавии чанд ҷавоне ки аз дарди худ гуфтаанд нороҳатӣ мекунад. من هیچی حس نکنم ها خب درباره همونه که تربیت خوب نمیکنند چقدر فریب میکند یا کلام زن فریب میکنه. خب این چیزی واقعی است. همه این چیز است. نمایشی تجربه‌ای دانشجو در سطح دانشجویی بود، حتی دانشجوی سالهای اول و دوم دانشجویی. ҳунармандони тоҷик мегӯянд театр бояд воқеиятҳои зиндагиро тасвир кунад, на он чи аз суроғи ғарбери сензураи суннатӣ мегузарад. ва вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон 13 милисаеро ки бо далели фарбеҳӣ аз мақомашон сабукдӯш карда буд дубора ба кор қабул кард. ин кормандони милиса танҳо баъд аз он ки вазни худро кам карданд ба ҷои кори қаблияшон истихдом шуданд. 3 моҳи пеш вазни онҳо аз меъёри муқаррар шуда то 17 кило бештар будааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ки милисаи фарбеҳ имкони фаъолона иҷро кардан дар амалиётро надорад. ба ин далел чанде қабл беш аз 100 корманди ин ниҳод барои ба меъёр мутобиқ кардани вазни худ ҳушдор гирифта 20 нафари онҳо аз кор озод гардиданд. ин хабари охирин дар барномаи имрӯз буд. хабаргузоришҳои бештар дар сомонаи озоди.tj, саҳифаи вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва озоди видео ютуб қобили дарёфт аст. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ мекунед. барори кор ва худо нигаҳдор.